Biyag ti tao. Melody anak, nakasukat kan? Wananang, Naisagana kung tibalon mo anak ko. Ingkaagiskwilan, wan. wananang, At damot tantay danom mo dita, wan. Kantay meriendam akamute, at daamin nandita, oy, wan. wananang. Thank you, ah. Alamapan ka na anak ko. Tapno saan ka amala daw iti pagadalan niyo. Ingkaurayon ng dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na ama panagiskwela. Sige, mapanak nga rodan, nanang. Intayo mga nen. Wen, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa amangan, Melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa, ugot ti kamuti, Laika. Yaks! Kadiri. Dagijay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami, tanaimas ti sidami. Pasig akarne ti sidami. Sige, inkay jay, ha? Nagbangsit ka pa'y mat. Naimbaglakit din ata ada ugot asida kita. Idi kalman, asin laeng ti sidak. Kadiri. Ngamita, andan ugot. Ay, amanda. Naimas ti mangan, nada sidaan. Ay, nagimas ti sidam. Uray sa andak akayat dalay ka akadwa, ayos laeng. Tamabsugak matlatang nga uray awan kadwa ka mangan. Melody anak, pasensya kan Ngamjak ka ba ulan timang paadal kan ka iti kolehiyo anak ko. Sapay kumata maawatan na anak ko. Amumat asisyak laeng amang isaksakad iti panagbiagda anak ko. Kayat ko ti makaeskwela, nanang. Ay, anyang arod nga iti aramidan ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak diti lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal kan ka. Ngam awan mo't ngarod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardeng kapay laeng nga agiskwilawan. Agurnong tapay iti pagadal mo. Tulungan nak nga agtrabaho, tapno makaurnong ta. Okay laeng kan ka, anak ko? Wanan, nanang. Damag kong agbirbiro kanon ni Sergiano iti katulong da. Padasek man dagaplay kadakwada. At dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Ha? Apay? Adda ka din ni Papa, balasang ka. Apay ni Papa? Umutang ka? Ha? Awan maipautang na kan ka? Ta saan nga papautang ni Papa? Kadagiti mamirmiraot akas kan ka, nana. Ha? Ay saan? Jak umutang, Laika. At dala ko maibagakin ko na balasang ka. Mabiit na ang tayabak. Di ka umunag. Tabawal ti dungrit dito'y balay mi. Ha? Ay, nagsupla damot day ta kaadalan ti anak ko. Nagalas ti panagsasauna. Nasaya tay may kami na. Talaga kasapulan mi ti babaw ng diti balay. Ngamin, nakiasawan ti sigod na babaw ng mi, kahit saan na nagsubli. Ay isya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, kan mangkita ka man iti may sapay akadwam. Duwate ka sa pula ka babaunen. Tandi, marigatan ka no awan kadwam. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwam? Kwa, jay anak kun Sergiano. Manutawan na. 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pangato Tani, narigat no minor de edad. Amangan no madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramiden na ijay balay, sir. Saan nga gis eskwela? Saan, sir? Tadyak pa'y na enroll, taawan pagadal na.
Anya. Ayabam to dito'y balaman. Takasaritak to, ha? Ha? Agpaiso, Sir Jano? Pagadalan da kiti kolehiyo? Wen, balasan ko. Ano kaya't yun ti kondisyon ko? Ngay karo yo iti inam, ti panang paadal ko kan ka. Ay, uwan, sir. Mayatak itid ay ta. Ay na, kay kayat kun sir. Tapno makaadal ti anak ko. Agyaman na kunay kada kayo, sir. Awan na nyaman na. Basta say-saya atam ti agadal. Tapno saan na masayang ti bannog to inam. Wan, sir. Ikari. Papa, apay ang pagadalin nyo DJ ang melody. Ha? Nagswerte matan ngay no kasta. Iha, ikaro ti ina na ti pangpaadal ko kan kuana. Kat, dito'y balay nga agnaid ni Melody, Papa. Wen, stay in da iti ina na kas babaunan. Anya? Sana libre ti gastuek, apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti ina na, anak ko. Hello, Mama. Bagbagaan nyo man ni Papa. Apay, iha. Adda ngamin kayat natulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya. Ay katbayamano kas tati kayat nakaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay kasta kayo, Mama. Tunggal aday pulong ko may papankin ni Papa. Kasta ka na yun ti isong batyo. Awan bibiyang nyo. Ay na, makiti trabaho dito abroad. Ado, ti pa ka-stress ak ditoy. Isa mabalin ka di, iha. Di mo na yunan, ti pa naka-stress ko. Please. Sige nga, Rod, Mama. Sige, tanay, hada paramidak. Bye. Bye, Mama. Apay ngamin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka matanya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na nakanayon, may mayat pa eh. Adamat arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyakla ang ti makatulong to kan kuana. Ha? Agraraman ka man. Para lang kadagiti baknang ti makaadal. Saan para kada kayo amamirmiraot? Papa, di yung lipatan di allowance ko ha? Neh, kahit itid kulay di kalban iti allowance mo Sa baliday di Adda pangusarak iti kwarta, Papa. Gumatangak iti jacket kun bag ko. Kagat-gatang mula iti kagawaam, idi na panalawas. Naumaak kadagi jayan. Anya, makalawas laeng naumakan. Sapay nagngingina dagiti gat-gatang nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, Papa. Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan ano tiyang garamat itilalakaan na gamit. Suruam ti aginot. Saan anasaya at tinabarayo buya tao. Estudyante ka pa lang, hanggang grabin, ti panaggasgastos mo. Ay na, Papa, di kay ka di madanagan. Tainton may sa akton a doktora. Siyak tumiton timangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yo kanyak. Tapno awan may bagbagayo. Saan man na day tabayad-bayad ti pagpagamlay ka? Tikit di pa nagadal mo ti into na rem. Agadal ka ana imbag. Kat, anyat inalam a kursom, agra? Ha? Oh, apay, di mo kaya't tiawag ko kan ka nga agra? Pudnomat nga agra ka. Agra naman. Laika. Anyat kursom ko na. Kina maestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor. Anyat serbita kursom iti kursok ngay. Naimbag ti kursok ka. Tapang mayaman. Sika ngay. Saan na balen Tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Makiasawa ka kit din. Say-sayangam la ti kwarta ni Papa. Ha? Yala anak man kit di ti meriendak. Mabisinak. Uwan, Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko.
Apay, close taya. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Alan, darasam tagunay. Taadda pa'y ipaaramid ko no madamdama. Oh, adtoy anak, ipadas mo. Umanay kan ka. Nangalaan niyo iti dahi ti abado kan bag. Wow, nagpintas mo tandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Kat napang ko ingatang iti wagwag abado kan bagmaw. Ala, nagpintas mo ti ginatang yun. Amaw no sagmamanod kita anak ko. Manungay nanang. 35 day tabado. Kun iti laeng day tabag. Oh, ala, natsambaan yung nga ruda nanang. Uy, type ko launay ti ginatang yo. Masukatan mo't langan di bag ko. Thank you nanang ha. Awan anyaman na anak ko. Basta gadal ka na imbagwan. Uy nanang, kat numakalpasak tun iti panagadal ko. Saan kayon to na pagtrabahuan? Tasyak tun tagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika. Idi sumlata di talamiseta. Uy, Laika. Nagragsakan sa ita, Melody. Apay, anyat pa karagsakam. Awan, Laika. Anyat pa karagsakam kunak. Apay anaisem tirupan ita. Kuang amin. Kabarbaro tibado kan bag ko. Usarak inton bigat no mapanak ag klase. Apay, sagmamano tibado kan bag mo. Saan anas ka na mamuam, Laika? Kababain. Sagmamano kunak. Ay, kwa. 35 tibado. Kan 80 pesos tibag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi di agamit ko. Anya, dayta ti pakaragsakam, Melody. Ha? Yaks! Nakalaklaka. Ha, grabe kami. Nagrabaw gayam tiraragsakam. Ha? Kunak man lano 3K, wano 5K ti balor dagita. Ha? Nonsense. Hay, kas kalaubing. Siguro, no gumatang ni nanang mo itilalakaan at tsinelas, kas taunay aragsak mo anya. Kat uwan alay ka. Kasta kami ngamin amamirmiraot. Taidi ubing kami. Wano ubingak. Dandan ni Jack pa'y makatsinelas. Kan amumot asako ti bag ko idi. Wana, amok dayta. Nagmursang asako ti bag mo. Uwan lay ka. Iso nga ita ta makagatang kami iti bag. Wano anya pa'y di ta kagawaan. Maragsakan kamin. Ta saan mi anapadpadasan ti kasta. Ano sa inyo ata nakurapay kayo kat nga ron? Siguro, sadot dagiti dadakkel mo, iso amamirmiraot kayo. Saan mo't Nasapa ngamin anatay ti amak. Iso nga agmaymay sa ninanang ko amang isaksakan iti panagbiag mi. Kan talaga anarigat ti panagbiag mi. Tawan sa ni Kwame. Iso nga ita. Kas kayla agraraman nga agina, tamairan-ranod kayo iti kinabak ng ni Papa. Ha? Agraraman kayo at talaga. Ha! No siyakla ti mapatulok. Diyak kayat apagadalan na ka ni Papa. Manang gundangway kayo. Laika, di mo samot us-usaran dagito abadbadom. Saanan, Papa? Na umaak dagitan. Ited mo ni Melody ta nakawarala iti silid mo. Ay saan? Nagswerte mo tanday di babae. No iso ti mangusar ka dagita. Kat nung ninginaan amin agamit ko. An-an mo ngay nga rod, no di mo usaran. Sayang, Ay, basta. Isubliyo iti nangalaan nyo. Taidulin kunto dagita. Itad kunto kadagiti gagayim ko. Saan kat aday jay a Melody? Ha? Nagswerten ngay no pagusarin nyo iti nginginaan na gamit. Day rut-rut ti itadyo ken kwa ta iso ti bagay na. Laika, saan anasaya at tikasta nga ibagbagama? Aglablabas kan. Natangsit ka una yan. Masurunak kamin.
No apay apag-adalin nyo ti saan nyo mat akap-kapin ano? Sana libre ti kwarta gas-gastusan ni Melody. Sweldo ti inana na jay kas babaunan dito'y balay. Ha? Basta. Diyak kayat ti kinaagraraman dagijay nga agina, papa. Period! Papa, agsardengaksan nga agadan. Anya, apay manan. Kasla na bambanugan ti panunot ko. Kayat ko ti ginana. Ang sayang titawan. Kanayon ka ngagsardeng. Kita man, graduating ni Melody. Idinto ta si kagat second year college mo pa'y laeng. Takanayon ka mat ngagsardeng. Makapa-stress mat ngaming tag-eskwela. Agadal ka kindi. Ano sa man Didak kumamat pilitan, papa. Nabanugak nga rod. Ituloy kong tumanan ano makainanaa. Anya. Ay na, umadanin ti panagturpos mo, anak ko. Wan nga ron, nanang. Sana napupuutan ti Aldaw. Graduating at kaya man. Wen nga raod, ay na, nakaragragsak ka, anak ko. Makasangitak itinakaro a kinaragsak ko. May sakanton a profesional, anak ko. Wan nga ron, nanang. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tamok nga iso tinangi remedyo iti amin, tapno makaadalak. Wanan ako, kat inton addanton trabaho. Di munto ko malipatan ti agsubalit iti kinaimbag ni Sergiano kan ka. Wan. Wan, nanang. Hello, bakit? Apay nga ita ka lang nga umawag. Nabayagan nga ururayag ti awag mo. Agawid ako ni Timabiit, Jano. Kasta. Kano? Anyapit siya, tasukunan kay di airport. Sanan. Makawayasak. Kana mga nusan adita ti pagdiretso nga agawid. Anya? Papanam nga ron. Ay basta. Ibagak to. Sige, bye. No, kasta. Ag for good kayon, mama. Wen, iha. Agawid akin to numaya lawas. Ngam di mo ibagbagakan ni Papa ma. Tipit sa nga imbagakan ka. Ha? Taapay, mama. Basta di mo ibagbaga. Si kalaang tinangibagak. May karim ka di? Siguro, kaya't yung asorpresaan ni papa niya. Basta di mo ibagbaga. O sige, bye. Bye, mama! Papa, kuna ni mama ajak ka no ibagbagat isa sangpat na. Ngam na jak ibaga, awan kadwak amang sukon kan kuha na ije airport. Apay, kaano asumangpet? Inton umay alawasan, papa. Kayat na kayo siguro ang sorpresaan. Iso adi na kayat nga ibaga kada kayo. Ngam, da kayon to ti kadwak amang sukon kan kuha na. Iso nga ibaga ko na. Ay, unay lakit din dyan nam. Kaya't nagmasorpresahan ha. Sige, sabatan tanto ni mama. Amo ka din ni mama, masyak te kaduam dito airport ita. Saan, papa? Jak imbaga. Iso asigurado ang masorpresa mat ni mama. Anya? Dayjayan ni mama, papa. Sino di kakibkibin na lalaki? Dagitawanan bain. Relax, papa. Ang mga nukaanak na anakagiddan na anagawid. Takatawanak sa lalaki akadwana. Diyak la siguro mabigbig. No asino di kadwana. Mama! Come on, honey. Pumanaw tan dito. Mama! Mabit na! Dagitawanan bain. Makitam. Kabit na dayjay alalaki lay ka. Apay anaaramid ni mama ti kasyay. Makaumotib. Agbiyaga. Nabartak kayo manan, papa. Inaldaw nga agbartak kayo. Awan, sir, bitibiyag ko. Nauma ako nagbibiyag, anak ko. Diyak mo't pinaspasakitan, tinam. Awan, timati ngayon, naramit ko kan Juana.
Nagsingsing puta kabayatan ti kada na Jabrod. Nga manyatin subad na. Ala, huston, Papa. Aklunan tayong tinaramid ni Mama. Tagdandan na dan itilalaki na. Sir Janaw, agintin kayo manan agmaymaysa. Awan na sir bete biyag ko. Sir, aywan gayam, sir. Inton bigatan ti graduation ti anak ko. Dumaray kayon tukuma. Nakayulatan. Awisan nyo nila kano kayat na tayo suti ka duhayo. Sir, pagyamanan mi ti ado atulong yaw. Agsubalit kamin to kada kayo, sir. Saan? Saan nagagsingsing Ermina? Iso baybayam da ita subsubalit dita. Jak masango. Da kayo latan ti mapan. Ha? Sige nga, Rod. Da kami latan ka ni Nanang. Naragragsak kumamot lang na da kayo kan ni Papam amang saksi iti panagturpos kon, Laika. Taapay pay lang. Kayat mo tagpasikat. Tanakalpas kan iti panagadal mo. Idin to tasyak kat saan? Ala, saan nakasta, Laika? Sa anak amunal. Tapno jak maawatan ti kayat mo ama pasamak melody. Pasikat ka. Papa, kayat kung tag-eskwela. Ituloy ko manan ti agadal. Tapno mailipas ko ti kurso. Lading hitakan ako. Nga mawanan kwartak. Nabaybay ak ti negosyo ka. Anya? Kinapudno na pasig nga utang ti kwarta nga araramaten ta ita. Naisaldak pa yan ti balay kan lote. Anya? Apay ngay. Pasensya ka, anak. Ngam nasakit ta anak iti husto iti naramid ti inam. Iso napiktaran dagiti negosyo. Kasano ak nga rod itan, Papa? Kasano ti panagadal ko? Kayat ko ti agadal manan. Awag kam ti inam. Tayo so ti mangiremedyo iti pagadal mo. Inawag akon. Ngamawan ka no kwarta na. Agrigrigat da kanumat na ni ti asawa na. Anya. Kasano ti panagadal ko, Papa? Kasano tayo itan? Laika, amo ka kasapulam ti tulong ita. Damag ko akayat mo kano tag-eskwela. Nasao ngamin ni Papam kan ni Nanang ti maipapan iti dayta. Nagsayaat ni Papam kada kami, Laika. No saan agapukan ko, ana? Sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. Kat itataadan na talga na trabaho. Kayat ka tulungan. No kayat mo manan tag-eskwela. Di ka ko magbabain, Laika. Kan, tilmunam ko man ti pride mo, kat awatam ti jayak kan ka. Pakawanan na ko, Ma Melody. Ha? Sorry, iti kinagubsang ko kan ka iti kalabas, Melody. Naglablabas at inuy-uyaw kayo. Kanoy niya pa'y di tangag kakasakit a sarita timbagbaga kada kayo. Ngam ita, da kayo matgayam ti makatulong kada kami. Kaya't kulaso badan ti kinaimbag ti amam kada kami, Laika. Kan, lipatan mo tinapalabas. Di ka madanagan. Saan na ka nagimula iti sakit tinakam? Makonsensya ak lang amin. Kan mabayin. Linaplapdan ka ang makaadal iti kalabas. Katagyaman na, nag-eskwela ka, Melody. Diyak na yung pagarup kasi kati makatulong kanya kita. Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman na, Laika. Agyaman nakmat ka ni Papam. Ngamin, ado tinaitulong na kanya. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo manan. Kat no kasapulam di kwarta,
Di ka kumaagbain nga umasidid kanyak ha. Si dadaan na katumulong kan ka. Agyang manakmanan Melody. Nagsaya at katao. Biyag. Di tao. Nagsakit dahi ti anapasamak nanang. Nagsapa anapukaw kada kami ti asawa. Ay, Klaring, anak ko. Pimusay ti asawa, kapoy tinakaro asakit. Kasano kami tulangan ni ti anak mi. Klaring, patibkaram ko matipakinakin mo. Ada ka mo din yung pamilyam. Saan na ka baybayan? Agtitinulong tayo. Sursurwam kumat ang balin anatip ka. Para iti anak yo. Ulitak nga iba ka anak ko. Nasken ngagbalin ka anaturan. Ada kami amang tulong kan ka. No saan da ko nakabailan na pagadalan? Agsardeng aklangin nanang. Tulungan kailangan ng trabaho. Saan kang agsardeng nga agadalan ako? Kabailan ka pagadalan. Nanang, Uray anya ti mapaspasamak. Pagadalan ka. Diyak kayat ngagbalin ka nga awan amun akas kanyak. ha? Nababala ang ti adal ko, anak ko. Iso amarigatan nak ngagsapul iti trabaho. Ngam adda pamuspusan. Tapno makataggadak iti pagbiag ta. Nanang, Di mo panunutan adi ka makaadal, Jeff, anak ko. Suportaran ka. Aging ga makalpas ka iti panagadal mo. Diyak kayat ama itulad ka kanyak anababalaeng ti adal na. Kumusta ti pa nagsapol mo iti trabaho mo, Klareng? Ay na, nagunagmut day taasan na ay moon. Kaawatan anapa ay ka nagsapol iti panggedam. Nagrigat tinababalaeng ti adal na nanang. Marigatan nak ngagsapol iti trabaho. Adda ka asi ti Diyos, anak ko. Di ka mapukawan iti namlama. Addan tulat na masapulam matrabaho. Kasanon ti panag-adal ni Jeff, nanang. Awanan ti busbusan mi a kwarta. Ay, agpapada tayo ngamin nga awanan. Uray kayat katulungan nga maawamot pagsapulak. Nana, Ay, nagrigat na ayat ti marigrigat. Awan na pulos pagsapulan. sana bali nanang. Agsapulak tumanen iti mabalin ko a pagtrabahuan. Uray anya ditan a klase ti panggedan. nanang, ada babayadak iti pagadalan. Kasapulak pa iti papel nga sarek. Kwa anak ko. Kasaritan pala dya maestram. Nga awan pailat pagbayad mo, ha? Ha? Di ka agdanag. Agbayad kan tumitlaang. Apaman ang makasapulak iti panggedak. Sige nanang. Agan anos ka pailaang anak ko, ah. Ar-aramidak matkat ti amin. Tapno magatang mo dagiti kasapulam iti pagadalan. Marigrigatan kan kanyak nanang. Isong agsardeng ako nga gadal. Pangaasi manak ko. Di mo sawan ti kasta. Di ka agsardeng nga agadal. Aguray tayo laang itinamnama. Bareng makasapulak to iti pagtrabahuak. Lola, rabiin. Saan ka di pa nga agawid ni nanang ko? Nalabit nga agawi din ni nanang mo. Agsapsapol namin iti panggedan na apaw. Malaking ka maturugan, tapno saan ka mapuyatan. Sumangputulatan ni nanang mo. Masya na kun ko ni nanang, Lola. San samatan nga agin ina nang agsapsapol iti panggadan na. Ay, San tumot akayat ni nanang agsardeng nga agadal. Isong aramidon na ti amin. Tapno makaadala ka na imbag. kasta talaga dagiti nagana kapok. Aramiden dati amin tapno makaadala nga naimbag dagiti anak da. Lola, Ipatpatag na ka ni nanang mo. Di na kayat ngagbalin kanto ang nakakaasay.
Isungag singsing putkawan. Wen lola. Adalaman ti rabi iidisimbang putkaklareng. Sa dino ngamin at talaga tinapanam. Napanak iti balay ti gayem ko, nanang. Nagdamagak no addaam mo na amabalin ko apagtrabahuan. Kat, Dagiti laeng kano nagturpos iti kolehiyo ti kasapulan da, nanang. anya? Mabalinak mat nga agtrabaho kas babaunan. Saan mat nga opisina ti pagaplayak. Ala, agan anos kalat taklareng. Addan tulat ta masapulam at trabaho. Nanang, Adda kaasi ti Diyos kunakmanan. Ipaainan tulat ta di trabaho aparaken ka. Ne, sigamat ganti masahabat ko dito sentro, Claring. Sa dino ti papanam. agsapsapulak iti panggadak, Ador. Apay ngay? Apay napanan ti asawam. Balo akon, Ador. Ah. Natayan ti asawak. Anya? Kasapulak ti trabaho para iti anak ko nga agad-adal. Diyak kayat nga agsardang iti panagadal na. Sana na masapul pa yung agtrabaho ka, Claring. Ay niya ti kayat masawan. Kinapudno na, agsapsapulak matiti asawag. Anya? Balo aki tinabiyag, tanabayagan na panawan na nagsina kami iti asawa. Ador. Matulungan ka para iti panagadal ti anak mo. Saan laday ta? Agbalin an nasa liwanwan ti panagbiag yung agina. Ha? Sana ka baknang, angam kabalan kayo asuportaran. Isong agpanunot ka, Claring. Apay akakuyog mo ang nagawid dito'y balay dahi ta alalaki, Claring. Intulod naklaang ni Ador dito'y balay, nanang. Ay, ador gayam tinagan na. Ay, diyak kaya ti panagkitkita na. Ha? Langa na ti adik. Sana rumbang kuyog mo dito'y balay. Nanang, amamok ni Ador. Saan nga agaramid iti saan anasaya at dito'y? Claring. Di yulatan ikaskaso no anya ti makitkita yu kan kwa na. Awan ti dakes nga aramiden na, nanang. O ato yung dagiti kasapulam a papel, anak ko. Ha? Nagadumat tayo, nanang? Wen, Jeff, anak ko. Amok a kasapulam dagita a papel. Adamutin pagbayad mo iti pagadalan. No kasta, adan pang gadam, nanang? Ah, ay ikwa. Awan pa'y, anak ko. Nangalaan nyo nga rod iti kwarta. Inted ni uncle mo nga Ador. Di lalaki akakuyog yung nagawid dito'y balay, di na minsan. Wen, anak ko. Kaya't natitumulong ka data. Ha? Nasingpet ni uncle mo nga Ador. Nakasagana at tumulong ka data. Anya ti kaya tasawan da ito'y Claring. Apay ka din, nanang. Masansan mo't ngagkuyog kayo kanya ador. At dan sama nagkinawatan niyo. Ha? Sumbatan nakman, Clareng. Adda ka di relasyon niyo. Oo, nanang. Adan relasyon mi kin ni Ador. Anya? Nanang kasapulak ni Ador. Diyak kabaila na pagadalan ni Jeff ngagmaymesa. Ngam Clareng. Nanang, sapay lang kumata maawatan dak. Ar-aramidak da iti para iti anak ko. Amuyumat ang nagrigat ti panagbiag mi nga agina. Diyak pa'y makastrak iti trabaho. Gapot na nababalaang ti adal ko. Anak ko. Nilaang Ador ti amok ang makatulong kanyak, nanang. Nay, ador. Si ka magkayam. Apay nga daimot mo abag. Saan ka di pa nga impakaamo ni Claring adituya kon nga agnad, nana? Anya? Agnad ako ni Tibalayo. Agden na kamin kas agasawa ka ni Claring. Nay, diyak ka mo day tasaritaan niyo ah. Nana, di na ka di pastrekan dito'y balay tayo? Ha? Balay tayo kunam. O nana, balay tayo ko na ka. Gapot agden na kamin ka ni Claring. Agpampanunot ka ka di Clareng. Apay a pinagnaid mo ni Ador dito'y balay. Adda ka di parikot, nanang. Ay, awan nga rod pa nagtalag ko kankwana. Kita amamatilangan na.
Langana ti adik. Pangaasiyo, nanang. Nasingpet ni Ador. Langana laang ti makit-kita yo. Ay, impakadam kumamot kanya ka apag naudamon dito'y balay. Ay, talagang awan pa nagtalag ko'y tinay talalaki. Di nagsamat kayat ni nanang mo, Claring. Di nakasarsarita, kaya natadam ti panangkit-kita na kanya. Kasla kumilaw. Ay na, di mo latan ikaskaso ni nanang. Bakit day chay? Di na amon ti sasawan na. Okay. Rabi iuna yan, Ador. Maturog tan. Umunakan, sana pa yung agtuglap. Anya? Kayat ko pa'y tag-relax. At debate aramida ko. Ha? Anya taramidang. Basta, maturog kalatan tadapay aramidak. Saan ka damat maturog day nga Ador, anak ko? Apay anay bagayo day tananang. Nakitak ngamin dito'y salas ngagmaymaysa. Nakatugaw ka nagadayo tinakaiturungan ti matang na. Saan ka no ang makaturog idirabi Iso anapan pailaang dito'y salas, nanang. Mas daawak laan. Ta saan mo tamat maturog? Ngam napigsalat tamay. Kasla saan ang mabambanog. Ay nananang tilamadmadlaw yo. Kan kasla saan na mapuypuyatan. Nagdakkel ti mulagat na mabigatan. Kan apaya saan na mangmangan. Di yulatan ikaskaso no anya ti makit-kita yo, nanang. Awan mo ti madingar aramidan na. Iluto man ti sakak, Jeff. Ha? Adar aramidak, Uncle Ador. Ado ti assignment ko. Unang pa'y nga ilutan ti nasakit sakak, Jeff. Sana natangkan ti ulom. Ha? Anya pailat aramidam. Agtignay kan. Awan utang mo na yung pag-anakam. Ha? Laglagi po masyak ti pagtataudan ti kwartangos o saram iti pagadalan nyo, ha? Uncle? Di ka pa'y lakit agkirin! Uncle, di nakbuyutin! Masaksakit anak! Ay, ibatang tapo ko kayo ka! Hoy! Sigaw bakit? Di ka makibiyang dito, ha? Ibatang tapo ko kunak! Agpayabak iti pulis ti balay! Pulis? Awan karbo nga mamangdangran iti apo ko ka! Ayup ka, lalakay! Papanawom na dyan lalaki diti balay, Clareng. Dinangran na ti anak mo. Anya? Manipo din sangput mo dahil nga Ador diti balay. Kanayon kami na mabutbutang kini Jeff. Ala, kasaritak ni Ador, nanang. Naira na la siguro anapudot ti ulo na. Anya, di mo ka ba ilan napapanawon dahil dyan lalaki diti balay, Clareng? Saan akas karina day tanga ibagbagayo, nanang. Dakkel ti maitultulong ni Ador dito'y balay. Nang runa iti panagadal ni Jeff. Ang manak ko. Nunaskan nga agkid daw iti pamakawan ni Ador. Aramidan na. Nasingpet ni Ador, nanang. Pasensya kayo, nana. Jaking gagara dagitin sa usawang ko idinaminsan ngal daw. Pakawanan ko ma. Diyak kaya tada maulit pa dahil nga inaramid mo, Ador. Wan. Saan na mauliti inaramid ko? Promise. Ang adaman damagakon ka. Anya day tanana. Anya ka dia talaga ti pagsapulam. Ape ang nagadulat ta ti kwartam. Ah, Sungbatan nak. Anya trabahom. may sa ka negosyante. Ada negosyo. Kasjay. Anya klase ti negosyo. Basta negosyo. Iso nga dalata kwartak, nana. Ape ya di mo may baga kanyak. No anya talaga ti trabaho, Ador. Negosyante ang arod, nana. May sa ka negosyante. Nanang, saan arumbang ti inaramid yo? Apay adamagan nyo pailaang no anya ti pagsapulan ni Ador. Akit saan mo't adakas nagdamag. Mas daawak lang amin. Tadulat tamot ti kwartana. Katawa mararamidin na. Nanang, Pasaraya damo diti bala na kaida. Awan mo tararamidin na. nanang. Nakaida nga agpaisaw ngam saan mo tamat maturaw. Tilamanan madmadlaw yo, nanang. Katagpaiso mat, Lareng. Adik sama da dya lalaki. Nanang tangiwat yo. Ang mga numangag na kayo. Ay, dya ka mukhang ka. Ay, no apay aday tapay la lalaki mo tinakirelasyonan. Apay nga dapaltog mo, Ador.
Pangsalaknib ko kadagiti mang buso ng kanyak. Anya? Paltogak dagiti mang kontra kanyak. Ha? Ay, pangasim, Ador. Idulin mo kumaday ta apaltong. Relax. Di ka butang klaring. Jak aramatan kan kaday ta. Ador. Umay ka man kid. Anyat aramidam kanya, Ador. Masaksakit, anak. Di mo mas masantitakyan ko. Ador, anyat mapaspasamakan ka. Kasla demonyo ti panagkatawang. Di na kang kanador. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Lambing ko kan kaday ta klaring. Lambing ko. Ibatan na, Ador. Pangasim. Masaksakit, anak. Apay alimitam tatakyag mo, Clareng. Nan ano day ta? Ha? Ay, awan day tinanang. Nan ano day ta, kunak? Sungbatan nakman. At dala saan mi ang nagkinaawatan kini Ador, nanang. Minismasan na titakyag ko. Aniya, tiawanan bain na lalaki. Ngam di kayag danag, nanang. Naurnos minti amin. Nagkidawon iti pamakawan kanya. Aniya, Di yulatan ikaskaso ti limitam atakyag ko, nanang. Alam ba ito kwarta, Klaring? Ha? Nagadunday ta kwarta. Awate mon. Mausar mo dito kwarta. Gumatang ka iti naima sa kanan nyo, kan gumatang ka iti masapsapol ni Jeff iti pagadalan, ha? Agyaman nak, Ador. Di kan kumurkura kanya, Gwen. Ay-ayatan ka, Klaring. Wan, di kan kagura. Nagpintas ka, Klaring. Ador. Mailiwak manan kan ka, Klaring. Nay, nagsapa ka mo ta nagawid ita, Jeff. Adda ka no emergency meeting dagiti mamaestra Lola. Iso nga pinagawid na kamin. Kastaya. Ni, Ha? Lola? agkat-katawang agmay-may sa ni Ador. Unyag pa so Lola. Kasla, dapay kasarsarita na. Ay, Umatayo kayo, kalaban! Di ka masinig kanyak! ay Diyos ko. Tayon kayo! Nagdadam ka naglambag at matana. Kaslawan iti bukod na panunot. Lola? Ay, Hoy! umay Kayo, ka ako. kalaban! Patayin kayo! Datapit iti bagbaga na kalaban. Datapit tutudo na. Umasidagan ka na ta. Darasam! Amok nga da kayo lang dito nga glamlamang. Yahoo! Agparang kayon! Oops! Bulaga! Awan na kita kalaban nito eh. Hoy! No di ka agparang kanyak, ibundaris ko tilamisaan. Opa! Ha! Naglaing kayo nga aglamang. Ador! Anya tar aramidam! Apay! Di nakguyudan, Ador! Masaksakitan Kaya nag! dagaya mapatayon Anya ka din ti sasawam! Masaksakitan nag! Jak kaya ti paunaan ka da kayo. Timang patay ka da kayo. Ador pang naasim! Di na kami pagaramidan iti dakas! Di ka gulagol! Di ka gulagol! Di nakmasmasan! Masaksakitan nag! Awan laban nyo kanya. Pagkitdak kaya mo. Pamtalak ka! Umay ka lang ako. Ang patulong tayo ka lang iti karuban. Darasam! Tiniliwan dagiti pulis tawanan bay na lalaki. Pagkawanandag nanay! Tsaka mo adik gayam ni Ador. Clareng, Jak impagarup akastoy ti mapasamag nanang. Nakirelasyon na kan ko ana. Tanam na maa ka makatulong kanya. Ngam saan madgayam. ay anak ko. Pati ti anak ko. Mairamraman na ni ti kastoy ariripo. Pagbababaw niya ka nakirelasyon na kan ko ana nanang. Naalahos doon, maawatan ka anak ko.
Sana bali, na ibalod ang tawanan bain. Sana na makaramit pa iti dakas na ijay. Isungawanan ti mga pagtanagam. Wala na. Tinapatag, awan na karo anadangran kada tayo. Niapo Diyos tinangaliklik kada tayo iti pagkadanak ko. Biyag, ti tao. Agpakpakaasi akan ka ipagdona. Kasapulan nga agtrabaho akiti lugar da kasinsin ko. Tala anak ngaglako iji pwesto da. Dakdakal ka nung amin di sweldok ijay. Ngam ti sweldok dito nga agkat katulong. Kat, anya ita, Celia? Ako, awan ngamin pangibatsak kadananang kantatang ipag. Sikala ang tiyam mo kapangital ka kadakwada. Tanatay mo't tanday di kabsat ko nga asawam. Diyak ngamin kaya tapanawan idang awan kadwada ipag. Tadatay tiyempo asumro ti kabaw da no taduma. Anya? Iso ano mabalin, makipagnadapay lang kan ka. No okay lang ipag. Sige. Sa anak mo't anaimot kat. Managtulong ak. Iso sige. Awatak ida dito'y balay. Agyaman na kipagdona. Kat, kaano ka nga rod nga agpasyudad? Inton bigatan ipagdona. Saan aga puta pinagnaad kayon dito'y balay? Kat agbyag kayo matan akasladon kandon niya. Agtrabaho kayo. Takabailan nyo pa'y tagtrabaho. Saan aga puta bakit kan lakay kayon? Kat mangan maturuglat aramidan yon. Doon na. Aglaba, agluto kan agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Wan, dona. Doon na. Mala, ingkay maturugan. Ha? Ay, nagsapa pa ilang. Paturugan na tayo. Mala, mapantan iti silid talakay. Nuan niya tibilin ti manugang ta. Masapul ngagtong palta. Tapno saan nga agungay. Maturog tayo bakit? Tagtuglo pa ko. Agkararag tapay met nga umuna alakay. Santa liwayan tagkararag. Sige nga ron. Agkidim ako. Tagkararag ka. Hoy, anya pa'y lagkukuin nyo dito sila Joanna. Da kayo abakit kan lakay. Ha? Idepon yung tisilaw dito sila Jo. Mangirarit kayo iti kuryente. Wan, dona. Kasi, ala, hindi pa yung tanti silaw bakit? Sa tanto agkararag. Kumusta ka dito, Insan Celia? Nasaya at matinsan. Adulat na ti customer nga gatang kadagiti lako tayo. Uy, Insan, iso nga ganos ka ha? Nalakang amin dagiti lako tayo apasalubong. Iso nga ado ti gumatang. Wen nga rod insan. Ala, agan anos ka. Tan layunak ti sweldom, Insan. Hello, Celia. Hello, ipagdona. Impabulod ti kasinsin ko ti cellphone na. Iso nakaawagak. Kat, nagsweldo kan? Wen ipag. Ipauit mo na atan kasapulan mo't dananang kantatang ti kwarta. Taado ti paggastusan da. Ay, sige. Iso nga'y mawagak ti pawit kung ti sweldo. Sige nga rod, gumatangak iti vitamina kan agas da. Ipa-check up ko ida, aguyak da. O sige, ipag. Ay, ano sampay lang dananang kantatang Sa anak pa ngamin makaawit ta makumikumak. Wen, di ka madanagan. Diyak baybayan ida. Agyaman nakipag. O sige nga rodan, ipauit mo ti kwarta, tapno maipa-check up ko idan. O anya, nakasagana kayon? Nakarubat kayon, nanang, tatang? Wendo na. Alaan yun adagitay ilako yu aturon kan suman. At dapay tay inlutok alumpia.
Oh, di yu liplipatan jay suka ah. Ay, paglakwan mi ngay, doon na. San may kabisado dito sa syudad. Ang mga mapukaw kami. Ay nalaklakayan kan bakbakatan kayon, mapukaw kayo pailaang. Alakit din, mapan kayon. Tapno maila ko yu amin, di isursur yu amerienda. Kan sigurado nyo amala ko yu amin, ha? Tano saan? Nasaysaya at laapumanaw kayon dito'y balay ko. Kas jay gayam ti ugali day jay amanugang talakay. Nauyong mo't kayam. Nga roda. Kaslan na kasing pamay ti di si bibiyag pa'y tanak ta. No kas day nga agpasyar day iji probinsya. Wan nga road. Saan mo't unay ang matagtagari ide. Daldalira mo gayam. Nga roda. Unget pa'y nga unget. Ay, santa ka nung agaw awi di jay balay na. No sana maibus tila ko ta. Nalakalat si solusyon day tabakay. Ne, apay, adam mo mapangilakwan taya. Kawan. Kanin ta amin na. Tapno may busang bakit. Ay, naisos. Ad-adan nga agunget, ano ka nun ta amin? Binilang na tila ko ta. Ay, huwag nga ruda. Mala, nituloy sa karudin, dagla ako. Uray ta, nakainanatan. Bakit? Nalako yu amin alako yu. Adadwa lumpia na bati doon ha. Nangibati kayo pailaang mat. Mala, kukwayon ti do anabati. Sagay sa kayon, taiso ti tangdan nyo ang naglako. Ha? Ala, ingkay agpalasan, taada aramidan nyo. Tulungan dak nga agluto iti ilako yumanan, inton bigat. Hoy, nanang, tatang, agring kayon, aldawan. Hay, agladaw-ladaw kayo ang maturog. Sa ida, nagrigat kayo ang mariing. Bumangon kayon, taingkay aglakon. Ay, lakay. Bumangon kan. Nagsapa pa ilang maramdama mo basit Didak pagpungtutan na eh. Ha? Kasano ang maipaibos yu dagiti lako yu? No agpatay-patay kayo man? Ala, ingkay agkapen, tarumwar kayon. Darasin nyo! Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Kumusta dananang kantatang? Hello, Ipag. Nasaya at kami, mat. Mabali na kasaritak dananang kantatang, Ipag. Ah, ay ikwa, nakaturog na ang salya. Ni, nagsapamatan? Wan, tapat paturugak ida iti masapa. Tama iparit ti agpuyat kadakwada. Ay, agan anus ka, Ipag Wan, saan ang problema data? Kan? Kaano nga ang sweldo ka? Inton umay alawas, Ipag. Kasaritam ti amom, tano mabalin. I-advance ng ti sweldo. Tani, awan ni tatang ko iti agas dananang kantatang. Sapay nagningi na dagiti agas kan vitamina da. Ha? Regular nga mi nga ipa-check up ko ida. Sige nga rod, Ipag. Kasaritak to ti kasinsin ko. O sige, tani adape aramidak. Teksan nakto no na ipauit mo ti kwarta, ha? Bye! Bye, Ipag. Ay, sus, nasip ngutin. Ngumapay adi kay pay laagawid, kakabsat. Masyapol nga minamay pa ibus mito'y lako mi kabsat. Ay, huwag kapsat. Ungtan na kami, di manugang may no saan mi amalako ng ito. Ay na, kakaasim ti pampamayan ni doon na kada kayo. Bakit kan lakay kayon? Ngam paglakwon na kayo pay laeng mo. Mangmangag ko ti panangungungot na kada kayo. Tapasaray lumabas sak ije balayo. Saan mi balay day jay? Balay ti manugang may. Balayo kabsat. Ta ijay nga rod ti ayan nyo. Ken maysa, balay da iti day di asawa ng anak yu day chay. Ala kapsat,
Mapan kami. Ipaibos mi pa ito lako may. At dapat basit ang nabate. Gatagak amin ng kabsat. Tapdo makaawid kayaon. Ay na. Ay, agyaman kami, kabsat. Sige, gulpiyom nga rodan. Nasaya at tanalako yu amin alako yu. Ala, ingkay agluton, tadyak pa'y nakaluto. Agluto ti maysa, agsakdo mat ti maysa. Tanaibos ti danom. Awan danom asim mangpat. Agsakdo kayo ijirwar, tadda karga ti drum ijay. Sige, agluto kan ba ka saktiagsak do? Sige nga, rod lakay. Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Hello, Celia. Okay kami, Mat. Si Kangay, kumusta kan? Nasaya at matlata, Ipag. Dananang kantatangay. Kumusta damatan? Ay na, kaili ko ida makasaritan. Ay nakasaritam ko maidaang ni nakaturog damatan. Anya? Ni, nalabos lang nga alas 6? Nakaturog dan? Wan, tamasapsapa damat maturog ipag. Anya? Awan tirumbang apagdanagam kadakwada. Tanasalun at da. Napigsada pa'y ipag. Aywan, kaano nga agpuit ka iti kwarta? Igatanga ko maitibado dananang kantatang. Tani, puro daan dagitibado da. May sa tipang pasyar da abado da. Ipasyar ko kumaida inton bigat. Kwa. O sige, taipawit ko ti sweldo kinton bigat, Ipag. O sige ipag, sa paong nga ipawit na, tarumar kami. Ipasyar ko ida, tapno saan da maboring dito balay. O sige, Ipag. Okay nga ron, bye! Bye! Apay akas chay. Basta umawag ka ni Ipagdona. Kwarta ka na yun ti bagbagana. Di pa agdamag no kumusta mo ti trabaho dito eh. Kasla jackpot siya nakastoy nga oras ti pan naturog dananang kantatang. Maladla daw mo tamat maturog idi dananang kantatang. Pasaray alas 11, wano alas 12 iti rabi sa danto makaturog. Iso kasla imposible ti ibagbaga ni Ipagdona kanyak. Anya nga agpasyar nga ibagbagam mat alakay? Langagkumot hindi nakasarita kay ti cellphone. Jay anak minsa ti nakasaritam. Kunam nga ipasyar na kami. Ay natuling kayong aminan. Saan nyo amaaw-awatan ti saritaan? Adda aya imbagak ket awan mat. Adda nga raw. Dua alapayag ko tinakangag. Ay, adula amin nga ibagbagam mat alaklakayan. Ingka ket tulungan nun ni nanang nga agluto. Tani, mabisina kon. Dagtoy ka dilang ti may luto asidan, Rona. Wan, para kanyak laang. Ni, Sardinas ti sidaan nyo. Tasidaak day ta karne nga adobo nyo. Bawal ti karne kada kayo. Iso a sardinas ti sidaan nyo. Mabalin ata sagpaminsamait. Ay, napurga kami niti sardinas dito. Doon na, manipod. Imay kami nito sardinas malatan. Kasta ti paspasinam ka na kami. Apay, agreklamo ka? Sardinas. Di ka kit agyaman tadalat ta sidam. Kaysa awan apulos. Apay, kayat mo ti agdildil iti asin? Kahit mabalin lata, ano awan masida. Nagaduman ni masida ijerep. Adupay ikan ijay. Ay, di yu pakibyangan dagijay. Tasidaan dagiti bisitak dagijay. Bisitam nga agsugsugal dito balay mo. Minalam nga daw may agsugal dito balay mo na. Awan bibiyang mo nga oray minalam nga agsusugal kami dito'y balay ko. Tabalay ko da ito'y. Anyamatan, nakawarwara dito'y balay. Di yu pa'y amot agisimpamat. ay na, pasensya kan Dona. Takunak ngamin no, dapay ladagiti kakadwam nga agsusugal. Iso ajak pay rimwari ti silid may. Agdalos kayo. Ayabam ni tatang, tagdalos kayo.
Awan pa'y amuyo at trabaho. No makikabbalay kayo, suruan nyo ti agidalimanek dito'y balay. Tadyak kayat tinawara. Ala, agawaan nyo ti agdalos, tanapudot ti ulok. Naabakak iti sugal. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kada kayo. Ha? Agpaiso, ana? Pautangan na? Wen, mano ti kasapulam, ibagam, taitid ko, uray manong. Uray dakkel agatan? Wen, sana problema dayta. Mano? Kwa? Nung ay 50,000. Day talaga yam. O wen, ikan ka. Basta utang mo ha, bayadam. Uray inuta mabayadan. Basta mabayadam. Sige man nga, Rod. Pautangan na. Sana bale, taad na sweldo ni ipag ko apagbayad ko iti binulan. Hulugak iti binulan. Wen, awan problema iti dayta. Sige, agawid ka lang, kasinsin. Damat tentay kasin nublat mong aglako. Ay na, agyaman na kinsan. Kailiw ko nga may nandanan ng kantatang. Sige, insan. Tani, di ka pinagaw-awid apulos. Manipod imay ka dito. Wan nga ron insan. Pakumusta ang tulat tanda antikin ang kala. Wan insan. Ay, narabyan taman nun lakay. Di pa'y mo't na ibustila ko ta. Huwag nga ron maung tamalan. Ala, hagawaan ta timag na tabno makalako ta. Doran! Baranak yo! Gumadang kayo! Baranak yo! Ni, lakay. Ada nagsarda nga pampasahero, ajay. Adutag di saag. Ay, sabten tayo tatalakwan tayo tituron, lakay. Ay, Umaykan! sige, bakit? Taron! Barbecue! Bananak yun ko na ma. Ay, huwag kayam. Ay, barbecue! Baranak yo! Ay, Bananak yun! Turon! Gumatang kayo! Nanang! Tatang! ha? Ha? Siyang anak na bakal. Silyanak ka! Ay na! Ay! Api nga da kayo dito eh! Rabingin! Apay kita ka lang gagawin na nakaw. Kailiw na kao na yan. Ay, anak ko yan. Ay na! Kailiw kayo matang tatang! Nanang! Anya ti imot yung ay! Turon kan bananak yaw! Ilakla ko may! No, saan mi amalako ka agungan ni Dona nga ipag mo? Anya? Wala na ko. Namabla ko matikinauyong na ka na kami. Kaya't hindi pumanaw dito. Gumawa na po may paparami. Ito na yung pagtaragawit ka. Unay matanti kastala ngayo. Kimutong kayo pa yan. Kasanogan basta matipakpakan ni Dona ka na kami. Nauyong na siya Dona. Pag-overtime man na kami pa, aglakaw. Anya? Tsak na yung pag-arup amaramid ni ipagdona ti kasta kada kayo. Yawid kunda ng kantatang ko ipag. Kat agyaman na kiti panagnaadda dito balayo. Ni, apay ngay ayawid mo ida, ipag. Nasaya at matika sa saad da dito. Ay, saanan? Yawid ko idan ipag. Ngamin, marigatan daw una yan iti trabaho dito eh. Apay, nagipulong dakan ka? Ay naipag, saan ka basta mamati kadakwada? Tamo mat nga agkabaw da no daduma. Tila ibagbagada. Saan lang nga iso dati nakaamwa kitir aramidam kadakwada ipag? Pati ti kaaruba yun dito eh. Imbaga dati amin kanyak. Iso ayawid ko idan. Kat agyaman akmanan. Sige, yawid mo, no yawid mo. Kay kayat ko ket di tapno awanan ti mangirarit dito'y balay. No anyaman timpul-pulong dakan ka, awan kinapudno na. Basta nadalos ti konsensyak, period.
singira kondo na. Ay, kasanungatan. Awan mo't maitudin ti ipag ko asweldo na kanya. Tapi manaw dan kadagiti dadakkel na. Noan niya titulangan, tungpalan ta ko Madonna. Awan talaga. Iso sorry. Sige, nawan may bayad mo. Ikarom nga ron. Tumulong ka ngaglako iti lako. Sige, mabalin. Tapno makabayad akan ka. Okay nga ron. Sumurot ka kanyak, tada papananta. Ay na, kabut-butang samot da ito ang trabaho. Kunak noan niya ti ipala kong kanyak. Kasto'y matgayam. May parit nga agas. Dahil ito'y tibimak na Dona. Iso ano kaya't mo, tibumak ng adagos, sumurot ka kanyak. Wan, iso nga rod ang naglako ako. Mayat gayam sika. Ay, Desor! Ingatan niyo, tagiti mayo! Ana, polis! Oh, nalpastan, Dona! Agsubli ka man na ni Jay syudad daya, anak ka. Sana, nanang. Inawaga kong tiinsan ko. Imbaga ka dya ko nagsubli, Jay. Ay, di awanan trabaho. Hada si ti Diyos, tatang. Amo ka di na tayo baybayan. Kat ipaay na amin nakasapulan tayo. Tatang, nanang, agrubot kayo. Intay sa rungkaran ni ipagdunay di pagbaludan. Pagbaludan? Apay, nakabalod. Winanang, natiliwan ng aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Hey, apepela sa rungkaran tayo, kitlanguyong hindi ka sa kamay. Adda ka no napatid nga ibagana, tatang. Imawag nga min di ka aruba na anang sarungkar kan kuha na iji pagbaludan. Kat imbilin na kano amapan tayo ijay. Agyaman naktay may kayo, nanang. Tatang, ipagsilya. Wan ipag, taimbilin mo kanong matiyo umay mi. Pagbababawiyak ti sinara ko at trabaho, ipag. Ngam naladawon ti amin. Nakabalod ako. Kaya't ko dagkitaw iti pamakawan kada kayo, ipag. Nangro na kadananang kantatang. Ay, Dona. Pakawanan da ko ma. Gapo iti panang tagtagabok hindi kada kayo. Dakal tinagbasulak kada kayo. Nalabit, dusam daytan. Gapoy ti kinaulpit mo ka na kami. Balasan ko. Awang magamin madingar aramidin mikin kailay. Napayan ako uyong ka. Pakawanan da ko mo, tatang. Lala, mapakawanda kan. Kanya nga'y kit manugang dakalat ta. Nga uray na tayo tiyan akming asawa. Agyaman at tatang. Kat agnaad kayo kumalat tayo ijay balay. Da kayon ti agnaad ijay. Naawanan ti agnaad ijay. Iso apag naad anyon da ijay. Kan mabalin nyo ti aglako-lako iti sangwanan ti balay. Taado ti aglabas at tao ijay. Anyat makunayo, nanang. Tatang. Ay, good. Wala. Kaya't kuano siya. Tabalay mo't day di kabsat mo day di abalay. Wana nang isong agnaad kayon ijay. Diyo ko mapampanawan. Kat agyaman ak no mapakawandak iti nagbasulak kada kayo.